Imos comenzar o concurso desta 44ª edición, o concurso de gaitas de Ponteareas, desexando moitísima sorte a todos os grupos participantes. O primeiro deles chega de Ente Marín, formado polos gaiteiros José Francisco Gil Topazo e Félix Boullosa Curra, de tamborleiro Cesario Collaportas, bombeiro Raúl Lago Fernández. Interpretarános en primeiro lugar os cons da Viña, de Alex Sotelo, e logo a Doutar, de Francisco Latín, con arranxos de Felipe Rea. Benvidos e sorte ao grupo de Marín Picuiña.
era o primeiro dos grupos participantes, Picuiña de Marín, moitísimas gracias. E agora ímonos ata Cabral Vigo, porque ali chega outro dos grupos que participa nesta 44ª edición do concurso de gaitas aquí en Ponteareas. Como gaiteiros, Alejandro Lago Barciela e Lois Prado Fernández, tamborleiro Miguel Riva Rodríguez e bombeiro Samuel Posada Fontenla. Interpretaremos en primeiro lugar do autor Milo Romero Canto de Pena, logo para rematar a Paixoada de Paulo González. Con vostedes, forte aplauso ao grupo Virutas de Ébano.
proseguimos, imos co terceiro dos grupos participantes. Chega dende Madrid cos gaiteiros Óscar Alonso e Fernando José Pancorbo, de tamborleiros seu irmán José María Pancorbo e bombeiro Héctor Álvarez. Interpretarán en primeiro lugar a Jota do Ateneo de Xosé Luis Romero e Muñeira Revirada para rematar do mesmo autor. Dende Las Rozas, Madrid, con forte aplauso, a Lúa no Couce.
gracias ao grupo das Rozas Madrid a Luba no Couce. Imos lembrarlles cales son os premios os que optan todos os grupos participantes nesta 44ª edición do concurso de gaitas en Ponteareas. 1.800 euros, patrocinado pola excelentísima Diputación de Pontevedra e o primeiro dos premios. Segundo, 1.200 euros, patrocinado pola empresa Coages. Terceiro premio, 900 euros, patrocinado polos empresarios e irmáns don Francisco Rodríguez Sobral e don Manuel Rodríguez Sobral. Cuarto premio, 600 euros, patrocinado polo Concello de Ponteareas e composto por un lote material da empresa Cinlle Distribuciones Musicais. Ese é o quinto dos premios desta edición. Imos co seguinte dos grupos participantes nesta xornada de domingo. Chegan desta zona do Condado cos gaiteiros Brais Fernández Samartín e David Cambraveiga, tamborileira Noelia Porto Pino e bombeiro Fernando Pino Míguez. Interpretarános en primeiro lugar Antoxos, do autor Daniel Bellón, e logo para rematar Novelúas de Emilio Romero. Con vostedes, Senlleiro Soar.
Eles eran Silveiro Soarro, da zona do Condado, e agora lles presento o seguinte dos grupos participantes. Chega aquel de Vigo, cos gaiteiros Juan Manuel Pérez e Alberto Sánchez, tamboreleiro Julia Feijó e bombeiro Iván Blanco, interpretarános en primeiro lugar a peza Biduído, con arranxos sobre a peza do repertorio de Francisco Biduído, e logo para rematar Rumba das Carreñas con Alberto Sánchez Caseiro. Xa está neste esteario o grupo de Vigo Pontevedra, Cuadroferia.
queremos lembrarles a todos vostedes que esta 44ª edición do concurso de gaitas de Ponteareas está dedicada este certamen a do Manuel Leandrez Otero da parroquia Pontearea de Areas, que naceu nun día como onte, un 24 de setembro, pero de 1903, e finou un 15 de decembro de 1978. Imos co seguinte dos grupos participantes. Chegan dende Barro os gaiteiros Felipe Ré e Jesús María Antúnez, de Tamboreleiro, José Laureano Muñoz e bombeiro José Luis Aboal. Interpretarános fantasía popular baseada en temas populares e logo, para rematar, para Viking de Felipe Ré Otero con arranxos de Suso Antúnez. Con vostedes o grupo de Barro Pontevedra, Galla Mouza.
jurado están compostos por don Iván Costa Blanco, don Antonio Gutiérrez Pereira, don José Manuel Gil Rodríguez, don Joaquín Miguel Rodríguez Xocas, don Alberto Costas Cabezas e don Manuel Alonso Iglesias. A todos eles informarlles que o seguinte grupo que iba a participar non se presentou o grupo de Noia Coruña Escavia, polo tanto, trasladamos o seguinte grupo participante no sorteo celebrado esta mañá. Chegan dende Vigo Pontevedra cos gaiteiros Abraham Fernández e Xavier Crespo, tamborileiro Alberto Costas e o bombeiro Miguel Souto. Interpretarános en primeiro lugar Miloñera e logo para rematar Das risas pras choras, ambas pezas de Abraham Fernández López. Con vostedes dende Vigo, os Chancros.
parte neste concurso de gaitas de Ponteareas que neste ano chega a súa 44ª edición. É a primeira vez que participan neste concurso, chegan dende a caer apoio os gaiteiros Jorge Roldán e Mariña Fontela, tamborileiro Daniel Vidal e Francisco Martínez como bombeiro. Interpretarános en primeiro lugar Alborada de Incenga, do cancioneiro de Baligay, e logo para rematar Papaventos de Miguel Fraguas López. Con vostedes, o grupo Os Papaventos de Cairo Poio.
Vamos con noveno grupo participante neste concurso de gaitas. Chegan dende Vilagarcía de Arousa os gaiteiros Ángela Vidal e Pedro Álvarez de tamborileiro, Cristian Silva, bombeiro Rafael Crespo. Interpretaránnos en primeiro lugar Axudaime, axudaime de Pedro Álvarez Fariñas, baseado nun tema tradicional, e logo para rematar Teño medo dela de Cristian Silva Pueda, tamén baseado nun tema tradicional. Con todos vostedes un forte aplauso ao grupo de Vilagarcía de Arousa, Canle Dada.
podemos seguir disfrutando deste concurso. Agora chega outro grupo que por primeira vez participa neste concurso de gaitas aquí en Ponteareas. Dende Fornelos de Montes, os gaiteiros Marco Antonio Pérez e Jorge Cortizo. De tambroleiro David Rivas e bombeiro Damián Rivas. Interpretarános en primeiro lugar Xota compasada de Diego González Mariño e logo para rematar Muñeira Cascarexa de Ernesto Campos. Con vostedes xa os temos no esteario de Fornelos de Montes, os Reviravoltas.
Novamente dicirlles aos membros do xurado que o grupo da Estrada en Retrouso fixo a súa inscripción no seu momento, pero non se presentou nesta xornada. Polo tanto, seguimos adiante co seguinte grupo participante, o penúltimo deste domingo, que tamén é a primeira vez, ao igual que o reviravoltas que acabamos de escoitar de Fornelos de Montes, tamén é a primeira vez que fan a súa presencia neste concurso. Chegan dende a parroquia de Celamós, cos gaiteiros Serafín Castro e Lorenzo Márquez, tamboreleiro Emilio Pichel e bombeiro José Pichel. Interpretarános en primeiro lugar Paso Doble de Emilio, popular, e logo para rematar Pasacorredoiras do Monel, tamén tema popular. Con todos vostedes, dende Celamós, Asociación Cultural e Social de Erville.
imos xa co último dos grupos participantes, que tamén é a primeira vez que participa neste concurso de gaitas. En primeiro lugar, dicirles que interpretarán Muñeira de Cruxeiras, un tema tradicional, e logo para rematar outra peza tradicional, Pasodoble de Imende. Cos gaiteiros Cristina González, Eugenio Pichel, tamborleiro Rafael Pichel e bombeiro José Pila Ramilo. Son de Vigo, benvidos e un forte aplauso ao grupo O Tirabeque.